أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكنيني نعمما ننجرير ما آتا ودنجرانو أرى أقوليان لخو وكوين قرخير دوكتا سيتين قرمونون سكه من تنغ كدنا يهالي كوبينيغو كالاندرين الله وكوين قرخير دوكتيا Alhassan Samura ukuni khiragando kata inangirire ma Côte d'Ivoire kenange hale ukuindo kata city mamrusu ko mantenga terengana na nyuguma ayarima ukuini khiragando kata asu ko mantenga kembrenga ola laqike ogara ora nokube o ni dangita insha Allah ona badir dungonunya kamana ko serebenu ga shere badir khurayndi do Allah harin baten neman do kisenga kama kembra kun sahabanu alagara kubenu warja badir gajangira o kun tawniya kamana ko aro mangutu go himmenu yimen kama o raqiluna kenina wala kembra nga orni kin sahaba be kin sahaba khore Allah harin sahaba tuinde ashere badir khore do Allah harin bate kenni koy ken Abdullah ibn Rawah رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن الرواح أرنا الدنيا أرما عبد الله بن الرواح بن ثعلبة بن عمر القيس بن مالك أكني بدر الدنكي قبال قبل عبد الله بن الرواح يمين كما الله غنا الدنيا تي أورا خلون الدنتا نوري ناكين سوا آترون كما عبد الله بن رواحة أكيم وياكين يا خلي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله هاري همنو غني الله هاري ماس يوتني سوغانو الله هارين سوغانو سربنو تويندين يعني كان عبد الله بن رواحة أرو حسان بن ثابت كنت تويندين موصلي حسان أرو عبد الله بن رواحة كنت تويندين موصلين تقرأ شاعر رسول الله كان بينا وقو هم بيقبارين كما كان عبد الله بن رواحة ونيا واقلتي أبو محمد هرمي ونو تي محمد واقلتي جنتوان أما ياتون كبشات بنت واقد عبد الله بن الرواح تارخ قوم دا كوين ننتي أكيما حلتو أما حلتو أنيا جلي لانسارنو سربنو السلام أو جلي سلام أو يمبنون مدينة كون سلام أو يمبنون دي عبد الله بن الرواح أو كوندي مدينة كون ربايا بين الله هرينا يوتني بايات العقبة عبد الله بن رواحة أتخني كندي أنيا جلي سرخاني الله هرينا السربنيا كاننكوي عبد الله بن رواحة أتخو كندي كمبرنا أفات خانجا جانغري جانغي بي يوتني غزوة معتة جانغي أفات كنيري agadiga birambe hijranganya Allah harenda mara maulo aro al-miqdad ibn amri walma al-miqdad ibn al-aswad kemra al-miqdad khibare ora ken sawa taron kama asara habe ken amriya ka agadiga nali agari sirebe gara hawa mutu ken aswad ken sabu nanati al-miqdad ibn amri ken tu indeni anata al-miqdad ibn al-aswad ken qatu indeni komi ora kengarar mobe na wala nandangi kembrenga Abdullah ibn Rawah anya gilis serebenu gani Allah haren wahayin sahan himenu wahayin sana Allah harenda nemano kisenga kama
wahayi ngana ka Allah haren kama saura gon seru gono no Allah haren kunya qili kunya wahayin sahana awra matampile soro karagime kemira kun wahayi sahanu Abdullah ibn Rawaha ataqayin kundi ora koyi ola la qidan dukur nanti badri gajange birambe Allah haren gara lamuru nanti wasagene nanti Madina agara soro hili beqi kata Madina nanti hondiga Madina kamu bangi andiga Madina konya alindi nanti Allah ra idinan dema Allah ri nabi men dema kembere na kun soro hili Abdullah ibn Rawaha ni kundi ora ko nanti Allah harenda kanqi do Madina kamu bangi nanti andiga kunya alindi kebe gani Zaid ibn Harisai ara kanqi Madina warram bangi andiga kunya alindi ko me ora kinga katikenga wala laqidan tunu mobe ora kinga katikenga wala laqidan tunu kenna ya hale yahudiya yi wani qaybara yahudiya bure yahudiya sage anya Allah haren torno tinene kembere nga ken yahudiya toyeni Asir ibn Raqram ken yahudiyan toyeni aken yahudiyan suganai anya Allah haren torno tinene kembera Allah haren da serdanta no delega so danta no qi undi akhane ma undi akari kembere nga kun delega so Abdullah ibn Rawaha anyi kundi kundelega so anyi kundi ati kotai wai Allah harenti nemano kisin akam Allah harenti Abdullah ibn Rawaha dengan ati ni'ma rajul Abdullah ibn Rawaha ati yugon surore kengani Abdullah ibn Rawaha Allah harenti miratiga nanti yugon surore kengani Abdullah ibn Rawaha ati Abdullah ibn Rawaha atwiti tagmanche wai atwiti tagmanche wai sahaba nunno mena kena kangai sire anyi gili seru sire beno go taunu yu Allah hinkoni gabere hati su yu taunu na Allah hinko Abdullah ibn Rawaha atu inte kinga Allah hinkoni ram kunyi gallara mosiri wajun ram Qur'ana qarlamu hinkoni dingiranu kunyi gallara dingiranu benu malikanu go wasunotiya nguyen koten kama kembra kundingiranu ngalli Abdullah ibn Rawaha tar hugumunda ko inanti Abdullah ibn Rawaha anya aro sahaba na to bolontangi aro sahaba yugo na gem awdi ken sahaba dangan awdi ta'al nu'min bi rabbina sa'a awdi ken sahaba li on to woni to kamai wucine har erbani mi haqe ken no khuri aro ken wotate wo hayni wotawnu yo allam pindiga men konni wo mi wajunu kenyi gallara mosiri kembere akenna hale Abdullah ibn Rawaha anya Allah harenti ay men kama Allah harenti yarhamullahu Abdullah ibn Rawaha wa kana yuhibbu ati Allah harenti ta arna Abdullah ibn Rawaha hinna ti Abdullah ibn Rawaha ni sirai Allah hinkoni dingranu malikanu ngai wasonoti dingranu benui anyi kunta gai mun na mosiri mana wajundi dingranu Qur'ana qara dingranu Allah mbingo konin no kubenu kuma isorini Abdullah ibn Rawaha hale kuma Allah aranyi megra ko mo wenne mano kisenga kama nanti aga na dangi seru yo kama na nyige arjana na ompondi kembere ngate qaro an kahiya an nyige nan kahiya kama dangire qaro an nyige nan kahiya kemure na khangai aga na dangi seru yo kama na Allah tongo yo kama zikirin koni kembere na tama dangire an kahiya na zikir keko ni to kama na zikiru ke koni aw khomi igo kama na nyige arjana na omponyeri kembere anga na dangi seru zikir konanu tanama dangi yare annan kahiya annan zikirin koni nan kahiya kembere nga serebe no go ke gole lenki igo zikirin koni na gabondi zikir koni ngalura aro zikir koni dingira no ngalira aw khomi kungari tansawu Abdullah ibn Rawaha tasaw batenyari na sabunya sahaba ndo mena akenya tuinte itike mosiri zikiru nyiga lara zikiru koni dingira no kunyiga lara ma Allah harenti tarna Abdullah ibn Rawaha tanya anya sirei malika no go wasonoti dingira no beno anyu kunta ren kanu mosiri kenna ngale tar hugumunda koy nandi kota Abdullah ibn Rawaha awatu Allah haren ngatina Allah haren birendi awatu Abdullah ibn Rawaha dumi watunu kembra waten qoto mago qitini watekeri kenno usuira hare wara Allah haren anema no kisenga kama Allah haren li Abdullah ibn Rawaha dukhra Allah haren nay awatu mago qitini
ken no qusui Allah arenda duwa yonya Allah arenda kamo Allah arenda ya okama Abdullah ibn Rawaha nay atijalinya ga time na satenya ga hagu kembirenga anna kalenne undi adangane mana nda awati nya ga time kembirenga anna kalenne undi ada atin nay awati nga matime kha nay afati wati nga makki kembirenga tanna hasoni nga munna ma anna hasoni tikenno qusui Allah arenda kedgame koni kenno qusui Abdullah ibn Rawaha Allah hiya kenno qusui akusaga haso kenno qusui Allah arendo ke duwa nya tarafat aini ya unta khina wina kenno qusu Abdullah ibn Rawaha ahaso na sawnya Allah arengra duwa benya nanti nay asatenya ga hawu kembira Allah na kalene undara nay asatenga makin kha kendi Allah na wateke haso ni bakai kenno qusui wateke haso na sawnya asate mai ga hawu kenna yi afati wati maki duwa ke jabi amuntini ya unta khina wina birambe Abdullah ibn Rawaha aga shahirin furawu gajangere wati imbera waqi'atu mu'tatu gajange a shahirin furawu kenri a shahirin furawu halle kembirenga nan same kenyi mekane kennan uganyira gajanra ke Allah harenda Zaid ibn Harisa ala kenya gajange nyumena ati birabe kengantano kembirenga Ja'far at-Tayyar kembirenga kenna drapoliga ken kahana gantano Abdullah ibn Rawah ken kahana na drapoliga Allah aren bayra ko koni ne toki me mowe kenna ke diamege koni yahudiya yi wajoni yahudiya ke da kata sina umarni ati Allah aren ne nabi mega ni wal man nabi mega hekimo tuini na sami ati nabi yumu igana diamen ko na toki me igara ho koni kenso toko gajangeni kembira ne Allah rengani nabi me haqiqan hayra siraho jate kinani Zaid ibn Harisai na lawara Ja'far ibn Abi Talib Ja'far Tayyar na lawara Abdullah ibn Rawaha kembira tu suwa toko gajangi keri kembira ati nabi yumul lara igana ho koni na toki me har gana surata me ko na toki me aso toko gajangi ni kembira gilike Abdullah ibn Rawaha radiyamemu Zaid ibn Harisara mu Ja'far ibn Abi Talib ramu kembira isu somi keta nandi keta koni ikumbera gajara ke ka shahidin purawunya ne uga diga khana Allah ranya Zaid ibn Harisa kena drapoliga ira kenkari ira ken shahidin purawu kinga ya Ja'far Tayyar ken khana drapoliga ira ken ka shahidin purawundi kinga bunu Abdullah ibn Rawaha ken ka drapoliga ira ken khana shahidin purawundi kennan ya halesa sahaba yura drapoliga gilala ren sabanundi ken ya kini Khalid ibn Walidiya Saifullah al-Maslul kembira allara drapon sabatini Khalid ibn Walid kitendi na dema ya silaminun kama Khalid na silaminun dema kahir nun kama Khalid ibn Walid kiteni wana kin gajangi ke Allah kana dunya tai adde tai o ken saka taron gaba Abdullah ibn Rawaha birambe aga shahidin purawo afati halle sahaba yono kenda ayakin sagani kenga ayakin sagani watibe kenda tirni kenda Abdullah ibn Rawaha tirni kenda ayake tirni tikembira ata ana Abdullah ibn Rawaha ana mangutira ago juku siru benu tari ana hokonira gili Abdullah ibn Rawaha juku suruma kembira ayake keti sahaba kira ara sahaba ke jabe ati Abdullah ibn Rawaha birambe agana selam bakellamuru agana munana mbu selanga kembira tawo arakanu hilisalini nan same baken gane kembira agana biya debino ni agana sage na likan hilakari awara kanu hilitana salini kembira ya kira ke koni nanti Abdullah ibn Rawaha birambe agana lamuru nanti wabaka kani nan ga sela nan da debino ni awara kanu hilasalina aw baka agana hilakari awara kanu hilisalini ati Kenya ladai Abdullah ibn Rawaha ma kembale ayaka keti hilakari ati Abdullah ibn Rawaha ti sirani agane baka na niga jihadi nyagaranga ti sirhana hana bego baka sirhana hana no beno baka be sukane ta Abdullah ibn Rawaha nyikundi bakembire anga ina hana baka kembire na saga wati ngai gane sagane nali anga ini beso Abdullah ibn Rawaha ya samana na sawunya baki nga serbeno go baka na niga qurayn dabari Abdullah ibn Rawaha
anyi kundi kembrenga saga waten kana nake himmen go to ko halle serubenu yoku gana yere walma serebenu gana dawanu gana konto walma khibar tananu serebenu go to ko halle Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu anyi kundi kembra yaqinda kemma angu to kana kara ta Abdullah ibn Rawaha birambe Allah harengara yungumu ku toki me na kinya sikaniga kembra ay mesomi nanti ke gajange be hay kinani mo tata gajange ke kembrenga awasini ikinta sagene awasini iwa shedin puraun kitana kenda anyali tigajange ke mosiri kembra anya awasu arasugen gaben saundi arasugen gaben saundi ken sugu ona kin mo tata gajange atinga ora kallo ni wala qa yatimelleme wanyama wote kenda Zaid bin Arqam Zaid bin Arqam kempawa fati kembira ken qibarain Abdullah bin Rawaha yamga birambe Abdullah bin Rawaha agara lamru nanti wara gajara ke kengani mu'ta ta gajarenga kembira ara kenya timelleme ara kemutu dibati aro kendiga gajara ke wote kenda Zaid bin Arqam birambe agar Abdullah bin Rawaha mugu au kamana sugun saundi sugu benu ga koini nanti au kamana akoni nanti nta sagene asuge ke agabe mo suge ke himbe ga koini nanta nta saga aro Allah harengani oro warin kinni me kembere agar sugu benu saundi kun sunu tagumanchai himbe ga koini nanti anta sagene baka gajara ke khari kembere yatimelle mege ken Zaid bin Arqam ya akenga somi sa nanti Abdullah ibn Rawaha awra ki gajara anta sagene na sawunya meno hay kamana digamu benu koni kinga nya bane yatimelle kewu kinga ni Zaid ibn Arqam ya bilambe Abdullah ibn Rawaha garawari aw kamana wu kenno kusuarani jane misane wama akusagara kenya na Zaid ibn Arqam katu nanta dangan ti Zaid ibn Arqam ti kemrati Allah wurne ke warja sherin purawun tele kenwo koyana akendawa Allah warne ke warja sherin purawun tele kenwo koyana akendawa tele anta kembaka ike hay kamana ndiga iga na ya sherin purana iga na fati an sageti yokunwa tele kenta kembaka wa an sageti yokunwa Abdullah ibn Rawaha aro lemne ke mediga gairanga kya saura purge iga na sherin purawu ari yokunna sage nali kembere ngara kengoni lemne kira ken Zaid ibn Arqam na baba tiket game purga go kurnu mowe kembere nga Abdullah ibn Rawaha ora ko yinanti sugana yin serebe no way sugunu na Allah haren tiga unyi sugunu na kahirnu ngana Allah haren begu sugen ti sugunga e khana yi Allah haren ta muntu gana kahirnu kui Abdullah ibn Rawaha aro Hassan ibn Sabiti ikun kahana igollen yikai unya Allah haren tiga na mosiri kennan ya halle kahirnu ngana sugen Allah haren begu wala haren ta muntu gana ti sugen kembrenga Qur'an aya wono suratu shuara ore kinga yanka Abdullah ibn Rawaha atiketa tanyime ati kungoni kunta baga kerefeu ken Qur'an aya na kangai Allah ga ta Qur'an ari ati wa shu'ara yatba'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaqulun ma la yaf'alun Allah ta kamo ati suganu ati serifisirin dunya tokeni do suganu bade serifisirin to kunyo tokeni do suganu bade kembere na serifisirin dunga na tokiro suganu bade kembere suganu nyimeka kinga ko eni nandu kunyimeni serifisirin doye kembere kinga ko Abdullah ibn Rawaha aya kiga yankan nan kempere Abdullah ibn Rawaha ta nyime ati kunta baga ke beswatu nan tike gollen suge kembere Qur'an baygati serifisirin dunya tokeni do suganu bade tikembere tikinga ko eni nandu suganu nyimeni serifisirin doye na sawun aya keti alam tara annahum atiyel amma warwa suganu ku iwo qubene holonon suri mana ira kan warno digamen suri nako wa annahum yaquluna ma la yaf'alun iwo honkoni imeganta kengolini digan sire ho gono anga sugana ngakoni ka imenu ta golle yana kembrenga aya ke yankanan kembere Abdullah ibn Rawaha akanu atike koni ike dunyini kede koy na sawnya beswatu nan tike gollen sugi sakay kembira Qur'an aya nyanka Abdullah ibn Rawaha ga kanu ga jote Qur'an aya nyanka na sitisnawnya ken khangai Qur'an anti illa allazina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulmu
kembrenga ila akhir la aya qur'an antiqamo ati maganta serebenu ga tongondi igara golli siren golli igara Allah hinkoni isugen gaweya isugen no nira Allah hinkoni mosiri kenna ngara Allah harende ma birambe unya halena Allah haren tonya ura Allah haren de ma tisugenga kayo nungana Allah haren be o tisugenga ikun kanaro Allah haren tamontuwana kembira keyanka nandi ja suganu ngono suganu benu ga tongoni gara gole siren gole igaw Allah hinkoni sugani nangaba kembira kunta kentari shuarao bega ko nandi yatiba'uhum al-awun kembira kunta kentari Abdullah ibn Rawaha ari maremu ketara kunta kembuari keta wonati suganu kenni sugu bega nyana na diga ngurmanu koni aro arabon kanne jinasu na suge baitil lagaran sunya bane walma komi kentu indena suganu ma mo kunye ka o ma sisa suguku komi jari ya ruku wote artist nu kun kalem para muntende diga mu hilinta kenni kun kalem para muntende kullo ira mun para muntende iwo suge nyana ti material be kinyani guitar nu kui kun para muntende kemre ga diga me menta kun kaleni diamengo himeno kalleni suganu benu ga yino iwodiga ngurimanu koni arabon kanisiru wo kun koni aro iwodiga mun koni diga mu benu gani balaga nuwa kembrenga ke kumeno hay ti sangondo nyo tokindo kumba de ser sangondo ka himeno wa Allah hin koni sugani nan gaba aro iga tongondi kembra ara kumbugari komi Abdullah ibn Rawaha nu aro himeno gani tansa kunta saubateni kembra ara kunta khabwari kembrenga tariko gumunda koyi nandi kotay goy Abdullah ibn Rawaha adangiro Allah hare misir lakenga kenda yi Allah hare nemano kisenga kama kenda yi awtaunu misire noni sahaba nu wonu taunde ngon Allah hare nkori kemra wura Abdullah ibn Rawaha dangintengari kenno kusuyi kusagar Abdullah ibn Rawaha qiri nantali kenno kusu Abdullah ibn Rawaha ri jonko ya ari maga kin wati be talla harenda no kugo ko nanti antauno kenno kusui ti sayyidina Abdullah ibn Rawaha atawo ni jonko Allah harenga nemando kisinga ma atawo Allah haren jome na kemra Allah harenda tirni tela wisuge kenyana kamoha tela ni suge kenyana kamo Abdullah ibn Rawaha rajabun gini ati ikenda sugen saune ina jatenya taune hina igan kawana himbe ko iwa jaten taune mosiri igana jaden ta woni mosiri kemra iwo kitene na asugu keni iwo kitene na asugu kemra iwo kitene na asugu kemra Allah harenti adangan tana sugen sauni kemra tana sugen sauni ti kagane sugen sauni fa alayka bil mushrikin kemra tiwa alladini ti hilanka hanwa agane sugen sauni hilanka hanu bai kai lebero bewne be yana islaminwa kemra kana na hilanka hanu bewu ana hokonira Allah harin mira nyamarti ke kemra kinga ko nan Abdullah ibn Rawaha asuge ke Allah harin da sabatin da ma dingira gabe kemra kena yiwe fasa Allah harin da tindi isuge nya monwa are suge nya mongo kemra Allah harin da gane sugen sauna ne hakare to hillan ka hanundi ya kai nu benu yana akana na amekira ya salama on kana akana na amekira kennan hale ana salaminu nya galendi anu hatenga sati jihadin nyanga ani hatenga sa ti salen lo sumenga ar salama on gollen nyange kemra Allah renda sugeke sabatin da ma kenna ga hale tarugum da ko innanti kenno kusui ay me kusaga suge go saunda Allah renga neman do kisin akama ataqamo ati fasabata Allah ma ateika min husnin tathbita Musa wa nasran kallazi nasaru ataqamo ati himbe garankinga gili hosirenga Allah raken sabatini komi agara Musa sabatini mobe ati Allah ranken dema ange annabi Allah ran dema komi agara Musa kahana dema mobe ara kya kuna Allah ran da nema no kisinga kama kenno kusu tar hugumna ko nanti nyaale nko saga bange Allah harin nyaale ma Allah harin osoyi Allah harin osoyi mulanu nyane woti kenda tabassum Allah harin soyi kenno kusu kasoyebe gani woti soyebe tabassum Allah harin kinyanya kemba Allah harin ta dangani wa iyyaka fasabataka Allah kemra Allah harin ta angin kahana Abdullah ibn Rawaha yel Allah ganan qasabatin Allah harin da duwa unyara Allah harin da duwa unyara nemano kisinga kama kenna ngale umra goni wati mira umratul qada tambo tuge umra
na sabu ya ora ko nan di Hudaybiya sine Allah rendo sahaba no iri mo on suro nan di wadi na Makka i wadi na umranya kembere nga ken kibare ngabo aro kahinu na mosiri Allah ga na dumita wa tinga ki ora ken ornari kembere kibare nga gabo kahinu ta Allah renda tan sage ansage agana sage kembere Allah ga na dumita ti waga ansage yiri ti khawaga iwo kilenkine alimaka iwo tawafu iwo alkawa iwo maka lawara la bitosiki abitosiki yana wi muranya na kenda usage ne kembra ken no yer sa Allah hare ngadiga ken umra bin wadi kenda umratul qada wadi ke umratul qada kembra Allah hare ne manu kisenga kama na to ken umra nyangari kenna Abdullah ibn Rawaha yino Abdullah ibn Rawaha nya ayi sugen sauni na to Allah hare njome na aw islam nun tigana aw islam nun patenga sana awi sunu jihadin yangen kama aw de gabe ko na wala hare metti gana kenna yin sena umaru ay kama ken golle benya umaru kemalum sena umaru kema sena umaru ti Abdullah ibn Rawaha ati afi haramillahi wa bayna yaday rasulillahi taqulu hadha shi'r ati an Allah haramun noni kennan hale an Allah haren jome na an ke suge ko niwa kenna ko so Allah haren da Umar jabi Allah haren to Umar dangane khalli anhu ya Umaru ati Umaru Abdullah ibn Rawaha atono pasa mahubreko ati fawallazi nafsi biyadihi la kalamuhu ashaddu alaihim min waqi'in nabul ati kunati kamane yonkingo kamane be kiten Abdullah ibn Rawaha hay kamana dame be kon kahir nukura tan qoto kahir nuku kama dina kala hunce mbotondinga dina kala hunce nso haninga kembrenga ala kyako ala Allah renda kesuwa ko nan ti asuge ke Allah renda sabati na dangan Allah renda suge ke sabati na dangan kembrenga gajanga be wono gotin waqi'atu mu'ta ashirin prawu kin gajangare ashirin prawu mu'tatu gajangere wata gajanga be waqi'atu mu'tatu Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ashirin prawu kin Abdullah ibn Rawaha akbarin gawen mosiri ka orni waseti ke Allah gana dunyatai o danginiti sahabata na inshallah o maremu aywa har sa wala laqike orni dangitai kembra woni kin sahaba be kembiti badir dunge ka aqisan jolontengo badir dunge woy kembrenga ken sahaba toyen Zaid bin Kharija ora Kharijat bin Zaid ora ken qisan goni ken badir dunge donc akelle me woti ken Zaid bin Kharija orni ki qisago ka akembiti badir dunge akema shere badir qurayni ka orna qisan goni na sabunya aqisan qisa kaba kontai tar hugumda saha wora sabatin keni Kharijatu rengo ken Zaidiya Kharijatu me ken shere badir qurayni qare me ken Zaidiya kema shere badir qurayni kema orni Zaidi ka qisango ken qisana khanga tar hugumunti wa huwa allazi takallama ba'da al-maut sirebe ga sehe afati halle sehe kembrenga kenya hay Zaidi bun Kharija ke kembrenga ira hadisa go hilla bakama kempa disa hadisa be ago Allah harantir ni ma salle nyamawa ago Allah harantir nanti yelo sallan kama kamo kempa disa mpille akena kempa disa mpilla baka Allah rema ne mano kisan ma ken Zaid bun Kharija kemba aqisa ke tarikun kitabu numa me sogari kemba ira riwaya mpilla baka shamin kon saura'un siru ira riwaya mpilla baka kuma Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu akenyani Nu'man bin Bashir akeni lansariya khazarajin ko en dongu ira riwaya mpilla baka kinyama Nu'man bin Bashir ira riwaya mpilla baka kema aro ko fango on kahana saura'un siru ira riwaya mpilla baka kun kahana ma o hayne khibara be koni ken Yazid bin Nu'man kembira targo gumuna riwaya mpilla baka ku saura'un siru suma shamin ko kunda hilla baka Nu'man bin Bashir ma kufanko kunda hilla baka Yazid bin Nu'man ma suka humante
usura hadisan ke urasani tarwo gumare riwaya be hila urasani ida koyin nanti asabatin deni nanti kebe gani Zaid bin Kharija nanta asihe afati halle ana to Zaid bin Kharija lansar yani aw baga qabla beri banu Haris bin Khazraj aw baga ken qabla yari kemra tarwo gumunda koyin nanti aken fati afati sena Usmana khalifa unno yari afatna sena Usmana ya to khalifa unni taga fati wati be kembirenga ura qohan qohay qomi larandi harmar mengana fadi wo qohan ko nay mobe kembira tira qohan qohay ira na qohan bumbunten to ay kembirenga ango hamana madangi ucineri itarongo mankairi kakiranya fati re qiti here afati mememya kembirenga inyante una qohan qohay tarogumunti fasujiya fi thawbin kembirenga ura ira qohan milekai kenan hale amadan wucineri ura mankan wo mu agijimeni ura gurumba kanne mu agijimeni ango hama bani akusaga sehe kempala sehe ara kan sehe go wa qala ahmadun fil kitab al awwal sidqun ati qamo ati ahmad nukoy ken Allah hare ne manu kisinga kama ati ahmadu ati ken qibarengo kitab hananundi ati sidqun keni tonguye ay mera ko ay metlandi tonguye kemrenga kempalla ati Abu Bakr Siddiq ضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق ati Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ati keni sirai alla mpunteni inyonkini mana sirabe gani hatanche gumi kore mai wasere sembente mai ka ati asembenteni alampindi de alampen koni asembenteni ken mosiri ati kenga qibareli kitab hananundi ati sidqun ken tonguye ken balati Umar bin al-Khattab al-Qawi al-Amin في الكتاب الأول صدق ati Umar bin Khattab ati ken sembenteni wa sawra'un sirani ti ken ka qibareli kitabi hananundi ati sidqun tonguyani ken bale ati Usman bin Affan ala min hajhim ati Usman bin Affan ati ken qawo kusoro siki diga kileni ken Ahmad ro Abubakari aro Umaru kungo kilebe kama ati Usman qanawo ken kille kama radiyallahu anhu kemrati madati 4 wa baqiya sintan ati nagato dangi kembrenga hilloto nagato dangi hilloto atatil fitan tikenga nya bane fitnali nagato dangi hilloto kan nagato dangi ati Ahmad kempale ara Abubakar koni kempale ara Umar koni kempale ara Usman koni kemre ati hillo anto ka hillo bega to ama kunto ko ati kenga ya bane fitnan ko sagari ka kempelo ami tongo kaiwa gikin nanti kenwonyana Ali aro Al-Hasan na sawnya Al-Hasan mera uchiniya khalifa woni Ali hale har na ucenga malado kemre na tarogum tuwa giki nanti awnyana Ali aro Hasan pasati na to dangi kemra hilloto ka kempilo amakun tongo tikenga ya bana ti fitnali kemra ati wa akala shadidu ad-da'if ati gili fitna ngari bana keta ser sembentu kungo ser lambonto nyigana kemra wa aqamati saa kenga ya bana duna girna sigi itangama ngayini serumpa mirahinta yana ho imanda duna aro mekale kemra wasa ya'atikum khabaru bi'ru arish ati kemra ati wajibin yani arish gire ken qibaren wonna gaire ati arish gire tigen qibaren wonna gaire ati wa ma bi'ru arish ati al arish gire na kangai kemra ke koni bane digamen kutino ama ken digamen kutentimani ati wajibin yani
arishi gere ken kibarin warnai ati arishi gere na kangai donc ken kute ama ken ko khari kemba arishi ke gere na kangai kan yimena arishi gere kama kemba kemma tuye khari na sabu ya digamen koni nan kembe rai ken Zaid bin Kharija radiyallahu anhu aradiamen ko kembe rai kemba kuru ama hokoni kembale ama hokoni ke hale hilakari kembra targo gumra riwaya an pilla baka Sa'id bin Musayyib khanama radiyallahu kenni tabi'ina nun qirsenga Sa'id bin Musayyab kenni tabi'ina nun qirsenga ken qahanati ti way go fati gili banu khatma qablan serundi banu khatima qablan seruti way go fati a fati halle kembra atira qohan qohay ira qohan qohay qomi Zaid bin Kharija mo kembra kenna halle gurumba kannembu aken qahana gijimende gurumba kannembu wa gijimende kembra gurumba kannenga bwa gijimende kempalle akahana sehe ken riwan hilabaka Sa'id bin Musayyib yama kusuko manten sawrawun sirni wa digamuku isabatindeli Sa'id bin Musayyib atakama atiyo go fati ken yo ga fati ra qohan qohay gili banu khatam qablan sirni ira qohan qohay ken kahana sehe a sehe de kangai Zaid bin Kharija o haya giri himbe sehen ko ni sisa himbe ga fati Usman watinga kembra ke fati ma arayin khulafaun kusudangi wadi kenda tabi'ina nu arayin sahaba nu himbe nu ma Allah haren ari kala sahaba nu wadi tabi'ina nu ke fati kenga watinga na sawiya Sa'id bin Musayyab ken kamana irwaya ke hilla kembra nga ati aga fati tira ko hankwai ango hamana mankai gurumba kanim wagi jimendi asehe aga sehe ara Zaid bin Kharija ara ken sehe sabatin ati inna akha banul Haris bin Khazraj ati banul Haris bin Khazraj ko akhigo kingani Zaid bin kingani Zaid bin Kharija uma fati wati banere ka ke kahana ga fati ke khana ga fadna khana da ken diga mego ati inna akha banul Haris bin Khazraj ati banul Haris bin Khazraj ko i akhi ati sadaqa agar himbe ko tunyen ora ko ake ogra ken kallen ko nisa ke khana gari asabatini nan ta agar himbe ko tunyen ati wa kanati wafatuhu fi khilafati Usman ti kenyugo keni banul Haris bin Khazraj i akhi woke ta fatiya sayyidina Usman khalifa wa atiyari kembere ken khana ke ko tagara himbe ko sadaqa tara tunko ara tunko umaya wati bane me ke khana hega sehe kembere na hana ke sehen sabatini kenna ngale tar khugumu irwa ampilla baka irbi'i bun khirasi irwa ampilla baka ken khama ken qara koyin nanti yuwa go fati nanti sere fati ati i akhi wa amfati i akhi ke taga fati ti akhi kenyi angaranta gondi kana ati wala na salatan ta salen yangila dino sui agane salina salen giloni mosiri agane na hila salina nya giloni mosiri wa aswa mana fil yawm al harar wa aswa mana fil yawm al har ti akahana asumeni ngaba kota taimni dino suko mantenga kota nu benu kengo taunu mosiri asumeni ngaba kun kota nundi ati lama birambe agafati ati fasajainahu ora bumbu ora kuhambumbai wajalasina indahu otagu aure na sabanya sirenga na fati besunta bakaure hono taunu aure wa bainama naham kazalika nogu tagunden to kemori o tauna aure ati iza kushifa anhu wajhihi kin qusui irame akusagara irame mbu iya alaquma asa unde irame mbu ndengai ta kusagara irame mbu iya alaquma kempale suma qala kempale ati akusagari iya ganyana sirumpai himen go tauna aure ati assalamu alaikum kin qusui assalamu ngarukama afati halle kiranya fati iramen ko ndengai ari iramen bu iya alaquma na qoza assalamu ala sirbenu ta ndenga aure wa qulna subhanallah kinaya okuti oti sana'u allara abada al-maut
yala aw sehene kallem pallewa an fatiha lan sehene wa kinanya adangiti sehenga wa qala ati inni laqitu rabbi ati geri kamange mallemao ike iri kamange mallemao fatalaqani bi rawhin wa rayhanin ti kamari gemallemao ti tumaya kanga rawh tumay na sabunya duna kalleke salle aro sume kesuni khotenye kesuni tambe kallara kendari kemati kama nigge malama wati tumay aro kasalinye wa rabbin ghairi adban tire kama ngi malama wa khana nay abutundenta iure ira ge malama ne abutundenta iure ati wakasani thiyaban khudran ti kama ari heto kata ti yirame begani nugujimanga sokin qaima min sundisin gili hariri nyamise wa istabraqin aro hariri yabrate e kamandi heto kata ti kenyirame kembira takamo ati asri'u bi kembira qatawtinga qara'atan tawnitinga ila rasulillah kata Allah haringa pasi impure nya haysa qama kembira qara'tawni andiga tinga Allah harin no ati fa innahu qad aqsama alla yabraha hatta udrikahu aw atiyahu ati Allah haren kuna kaningan himbe nanti inta baka hay dingira be inta baka no few maganta illi inyino walma illi iyano Allah haren kuna kanina nanti hay no kube inta baka no few maganta illi inyino illi nyoririno walma illi iyano kembra ati wa innal amra ahwan ati anna tu qibari lagaran qibari annewre annew Allah khonira annew nikira mimma tazhabuna ilayhi angu yime gawo adiganini mogobe annew dina kinga angu yime ma ananta annew ikira ago kamana wara degere be annew ikira dina kinga nasa wani yake haigare kamange malama Allah hala bere iyo kamana kella ame anku nangu yime khoni wa amir nan diketa khoni Allah rige khabaran sunnoni kangu wa amir na wara niveau be annew ndakinga qati falata uru kemra kama marse tikinga re kama marse tikinga kemren kangai Allah haigare ke gamallema o mobe haigare daro mobe eske angun kallen besu kallen woni yakunduwa kemra ta kama marse tikinga kemra dungan himbe besu na golle yana suruni na sawunya o haigare ke yobe kibaren ko ira koy nanti anyi sallen giloni mosiri wuro na ganan nahilan salanya giloni mosiri kennan hale kota benu tayengani mosiri kiengo taunu kota be kunengani tanifilanga anyi kunko tanun sumu kemira an kana gane muna na Allah gemalle ma wakilla halari kemira an kana na kemme sere kemira ati fala ta'ru kama marsa tikengare Allah ya ranne ni kira mobe aronyana be su kalenta yana kundure kemira kusro sikibe iga sehe kalem pale tar hugum ngara itonunko kunu kusro siki kemira badir dungonu onyu kunya khibaren kama harsa oni dangiti badir dungonua ni ikhbarin saw ataron kama kembira badir dunge wono woti kenda Khalad bin Suwaib bin Sa'laba radiyallahu anhu aken kahana shere badir khurayndi do Allah haren bate rabbadir gajangaya na uhudi gajangaya aro gajangu benu ganya kempalle ara Kenya ka ken sherin furawo kan gajangari wati illa hazabin gajangen dange halle ora ko innanti Allah harani sahabanu birambe illa hazabin gajangen ganyeme sahabanu aro Allah ira ira sai to gajanyo gun Allah sina jibril kata Allah harenga alayhi salam nanti Allah haren nan kembrenga an gun gajanyo kun Allah nei okum malikanu okuma gajanyo kun ara kembrenga ara Allah harenya mar nanti undiga bani khureza karanga na sawnya bani khureza ko kunda jambanya layro kanne nyiro Allah harena nanti unta Allah harenga jana unta sere de mana Allah harenga ja kelle layro kanne nyiro Allah harena bo ikumbe gara layro nguruja nan kahu kahirununga nanti iworna Allah harenga ja Allah konira Allah rifare Allah ra ifare ngasa aro sahabano Allah ruwasa na sawnya gajangen bondi ti hankinga ko mi ken qisanga re Qur'an ni mowe bo gajangen mon halle Allah ra fare nyamar nanti keta ani jongo bani khureza karanga andiga kelliga
kembere bani khureza karanga kella gande ke sahaba khore kengani Suwaib bun Sa'labay Suwaib kengani Khallad bun Suwaib bun Sa'labay kembere aken sherin purawu kinga jangare tar ko gumunda ko nanti birambe ga daga karanga liga yahuda nunda karanga la kan so silamin diga na karanga anture kembere tiga sahaba taunde karanga kobi no khoyo wure ata unde karanga kobi no khoyo wure kembere yahuda yare woni karanga ken woni ken yahuda yare da sahaba ke taunde ngari karanga kobi ngure ken no khusui asedo karanga kobi kama gire woni wati yincindi gire igo yincindi yana gire be honoti tehe kembere ara Kenya wutu akote harama ikata wala na kolongolo na sau karanga kobi kama nan kusa gara ke sahaba mungu temba ikinga ne Khallad bun Suwaibiya ara mungu temba nan kusa na gire nyankandi ayonkulandi nan kusa gara ayonkula munyonko akusa gara ayonkula munyonko radiyallahu anhu kembere yare kera ke golli birambe Allah rengara karanga liga kembere ati yare ke una kari Suwaib una kari Khallad bun Suwaibu atambatu warwa kembere yare ke kari kembere Allah harenti Suwaibu dangan birambe aga sherin purawu kella halari nasa wuya akram mu'minu musiri Allah harenta dangan ati inna lahu ajru shahidain atanna tu Khallad bun Suwaib bihai ati shahidun puruhilli baraje kenyara shahidun puruhilli baraje anara kemra Allah renda ken sabati ni adangani nemano kisenya kama nan ka hokiyan kana ri badri gajanganan ka hanan kenan ya le harsa badr dungonu o danginitiya hono wodi kenda Subayu bun Qais radiyallahu anhu aken kana shere badr khuraini do Allah harembate gili lansar nundi gili khazraji qablan sirundi kembrenga harsa badr dungonu o dangini tay hotana no wati kenda Abbad bun Qais radiyallahu anhu sayyidina Abbad bun Qais radiyallahu anhu ken kana shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama kembira harsa badr dungonu hotana no wati kenda Abdullahi bun Abus radiyallahu anhu aken ka hana shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama kembira aro Yazid bun al-Haris bun Qais ken ka hana shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama wa kenya khili ibn Fushum ora ko inanti ama ya to Fushum ken sabuna atwiti market to yin kemre wa ken khali ibn Fushum aken sirai ora qisangoni birambe o ga badr gajangi ngawatini birambe Allah harengara sapa monsuroni Allah haranda digame oko ati sere sunta kahirnu ko jongo en lengi ko take ni na angana serebe na karane an jonko indeni an palla ko indehe kembere na tangana karawona arjana Allah arenda kenkoni kenna yake sahaba yugo kingani ibn Fushum ke ara yin tambaro len danta nuwa ma aw kamana kenyiga Allah arenga ke koni bana kembere ta Allah arenda tikko khomi ikiro arjana roena ke tambaro len danta nu ige dro parce que igana ro kayar no kuro mena igani kari igana karne igani kari worna arjana Allah andi na'am anda karne oran kari awna arjana kenno kusui tamaro len danta nu benu ga ma a qorti kenye menga akusagara kutenseri ari ka han fosi na lo kairun no mena ara kairun kari kemira kairun ka hanara kari kemira kebe gani Yazid bun al-Haris ya khili ibn Fushum aken sherin purawu badr khuraini a sherin purawu badr khuraini tarugum da ko nanti hijra birambe hijra nganya Allah harenda mare maullo arkona aro zu shimalain radiyallahu anhu Allah harenda mare maullo aro kenyana Allah harenda mare maullo aro zu shimalain yana kembera kebe gan zu shimalaini aro kebe gan zu shimalaro mare maullo aro himena kengani Yazid bun al-Haris suko manten sherin purawo badir kota kembera harsa badir dungonu ogana dangitai sahaba tanawno wati kenda Khubayb bun Isaf
Khubayb bin Isaf radiyallahu anhu aken khana shere Badr khurayni do Allah haren bate ne manu kisenga kama kemrenga tar hugumunda ko ina de Khubayb bin Isaf ta kenyi sirai aslama unya qarhonne na sawunya Badrinya Allah haren pijira insino hilandi kemra ken Allah haren ga diga Madina sine hanan dangi nayi keyugo amaslamawo kiyan Khubayb ya sine hilanan kahana nondi Badr gajangi ngatin kiye nayi amaslamawo ma Allah rando sahaba nu yime bugu na kilele ga wakuma na Badr khurayni kembrenga a kendo imenyange ari menyange taunu tarhugo makento go te kawuni taunu imasala iti meda tigene yawi odangande ona dunge Kenya kene yawi orare o serungo bagana ndiga gajaranga nayi ontiri tigema tigene yawi odangani de itoke masalaye ken no kusuyiri mo onsrondi ni gayanyo kumutu nandiga nyoro Allah harendi ne mano kisenga kama kenda Allah harendi mera kilele gabati udiga nandiga nyoro Allah harendi birambe Allah harengari wari Allah haren karatu nandi kuma silamawo kembira Allah harentu dangani Allah harentu nsagi na sawin Allah harendi fa inna la nasta'inu bil mushrikina ala al mushrikina kembira ti ogu islaminu ogunda demay murnu ti hilanka hana kama ogunda demay murnu ti hilanka hana kama kembira nga kenno kusui ila la ranjawi ti fa aslamuna kembira ku islamawo kenno kusui ti ashhadu allah ilaha illa allah wa annaka rasulullah kenno kusui ira shahada kalima ira ken sabatini kenna ngale uri islamawo mbangane Allah harenda uslamawo kembira ikahu Allah harenga nandiga Badr khurayni kemira Allah haira ke fasamun tawo khorenya udangani na sawnya kemega salama go me mala harenya ante ona kilele hale adiga nan tokiro Allah harin bata Allah harenya na sagandi kemira salama Allah tlana warja ke fasamun tawo khore kinani Badr gajanya Allah gadi serbe nura i'malu ma shaytun faqad ghafartu lakum kemira akahukuma te Allah dunginga Allah ra khair khorenya ra serbe salama go nyimenya Allah harai me buhale nan ya gajan kileliga andi ganyorari nan salama nan kai nan tlana ke daraja khore kita kembiren otini Allah rawula lingin tawu lakuta dangan kembiren akenyi mera qawara yo lagami Badr khurayni atiqamo ati Badr khurayni ati wo na kendi ike katu ikungeni tikahanga migo jogini kembateri makata hesana yugoke kemira teka kempale ihesa yugoke irakari kemira kenyugo tarugumunda ahila nandi kenni koy ken Umayyah ibn Khalaf yai gajange non Umayyah ibn Khalaf ra takitari akungeni mago jogini ka kempale ora koy nandi Abdurrahman birambe gajange qoto Abdurrahman ibn Auf Umayyah ibn Khalaf diga iqra halu Abdurrahman ibn Auf ya ara Umayyah le nyugo ken Aliya Abdurrahman ibn Auf ra uriga tikitenga awmana nandi ka humana burunga Bilal garawari Bilal kule ti yeli agana kisi ima kisi kenno khosu Bilal ra lansar non qri nandi ka kahira wonyon kulaye lansar non li na li koray igari koray serebe me kitengra Umayyah ibn Khalaf kari tarugum na ko ina digen Khubayb ibn Isaf yayi tike yugo yana kare agani gara yugo be jogi nan kaso kemira Kenya sawi na kare kahana kemira kenna ngale akengara yarabe ya hila kari ken Umayyah ibn Khalaf re nyagare arakenya yari anya halena Umayyah kari atlana ale nyagare kahana yari kenya sabuni Badr kota Umayyah gara katu i kungen na jogi kemira jogi la ke toy jogi la ke bate matunu ati wati su Umayyah le nyagare ya ntenga wai kenga na jogi la ke wari awtin anta kondono yigo himbe go kenya nango akanawo lenyare ke jabini awtina kenka akahananta kondono yigoi himbe ga nyonkin tawnini nandiga jahannamari uni joana nya joan ko ni romi lenyare ngana jogila ke wari tugu bate ke wari lenyare ko te anta kondono yigoi himbe go kenya nanga gajen qurail akanawo lenyare ke jabini akahana watini aka kenyugo kahananta kondono sere himbe ga nyonkin tawnini nandiga yimbeni kembrenga unyike joanyana unyidangini ti idunar ngutenga kembra kebe yani sayyidina Khubayb ibn Isaf kena ken qisanga misal zangana gabo wala ngi khale gaskini ro duwa nyana wote Allahumma ya farj al-hami wa ya kashf al-ghami wa ya mujib da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma
أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها عن رحمة من سواك. يا ربي أمرتنا بالدعاء واتنا الإجاب، وارزقنا قبل الموت التوبة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السعيد.